First of all, the EPAC TV News welcomes everyone. पहलगाम टेरोरिस्ट अटैक सिंह अमत लेमना थारोय हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना फोंदोकरे पावगी लिखुल अमगी मतुंग इना वाफम असी न्यू दिल्ली दा बोदो लुचिंगबा बोदोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की मितम मैखुम होंदोकपा अमसुंग महाकी ममिंग दे थोनब लंबी अमा मियाम दा कथोकपगी थरोम अमदा अमित शाह ना फोंदोकिबन महाकना मखातन हाय लैबाक असिदगी टेरोरिज्म मरु फंगना मुथतपा हाइबसी लेंगाक असिगी पंदमने टेरोरिज्म की थबक थोरमसिंग मयोक्त लैबाक असिना हनबा लेतना चंगसिनगनी लैबाक असिद लैयबा मियोय क्रोर चामग निफु खक नतना इंडिया दा टेरोरिस्टिंग की थबक चथकलिब असि मलेम की लैबाक कयाना मसी मयोक्त लेपली टेरोरिज्म थेंगनबदा मलेम की लैबाक कयाना इंडिया बु सौगतली कश्मीर दा सो इसिंग मग चामापन मौद्रा की मतमदगी हौना टेरोरिस्ट की थबक थोरमसि हेंगलकलिब असि थेंगनदुना लैबाक असिदा टेरोरिज्म की थबक थौ अमत लेहंदनबा हाइब लेंगा की फिरेब अदु ngasisu ahong leiti haina union home minister Amit Shah na makata na phongdokhi nakallam romda sahi asigi oina ngasi megi tang ahum masi singa masung tanggi mafam kayada aniyak subu oina pangnuk ki irang thokiba numit haina palan pangthok na gadoriba asigi mari leinana security gi oiba akan me section tharong kangkat hange पुलिस की पाउना हाय पालन थोरम असिक मरी लेनना एंटी सोशल एलिमेंट्स सिंग चथोक चसिन तो थिंगनबा इम्फाल यावना चुराचंपुर अमदी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मरु ओइबा मफम कयादा वेहिकल सिंग चेक तोबु यावना फिस्किंग अमसुंग चेकिंग की थबक हेंगत हनगरे इम्फाल मनुंग की ओइनसु खुमल लंपाकता मणिपुर पीपल कन्वेंशन पंगथोकदोरिबा असिक मरी लेनना सिक्योरिटी की ओइबा सेक्शन थोरम कया हेन कंखतले कंगला गेट ममांग सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय तौग्रे लोइनना खुमल लंपाक यावना मफम कयादा स्टेट अमसुंग सेंट्रल फोर्सिंग पेट्रोलिंग चटपगी थबक कन्ना चथरी ngasi megi tang ahum masi kokomi gi oina खुमल लंपाकता पंगथोकदोरिबा मणिपुर पीपल कन्वेंशन असिदा मिपुम खुदिमक सरुक याहन्नना ब मियामदा एक्टिविटी खुदिमक लेपनना ब मंगजौन अपील तौब लेख्रबन कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग जौमी स्टूडेंट फेडरेशन की माइकैदगिसु ngasi megi tang ahum asida कुकी सिंग नमना ताब जगह सिंग टोटल शटडाउन पंगथोकतुना सेपरेशन डे पालन पंगथोकदोरि मपुंग ओइना चुराचंपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा पंगथोकदोरिबा थोरम असिदा कुकी जो सिंग मपुंग फान सरुक याननबा इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम माइकैदगी अकन वफम थमले लोइनना नुमित असिदा कुकी जो सिंग ओइबा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंगना कुकी एरिया दा लेइबा बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट सिंग अमसुंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंग थोंग लोंदुना अमदी युमथोंग खुदिमक अमुबा पिरार सिंखतनाबसु खंगनग्रे हाइरे अतोबा पावमना ngasi megi tang ahumda खुमल लंपाक पंगथोकदबा मणिपुर मियामगी ओइबा अपुनबा मिफम मणिपुर पीपल कन्वेंशन ऑन इयर्स ऑन मणिपुर क्राइसिस की बिफम असिगिदमकता कोकोमीना सेम साबा पुनमक लोइरे हाइना कोकोमी कन्वेनर खुराइजम अथौबना लमफेलदा लेबा लुप असि ऑफिस ता पंगथोकिबा पावगी मिफम अमदा फोंदोखरे महाकना हाय ngasi मणिपुर की हौजिक ओइबा फिबम असिगी मतंगदा मियामना पुन्ना वरिप अम लौगदबना लमदम असिगी मिपुम खुदिमना सरुक याबियो मियामगी मिफम असी अयुक्की पुंग 3 मखाइ ताबा मतमदगी खुमल लंपाककी पार्किंग एरिया ता पंगथोकन लोइनना नुमिदांगी नोंपोक थोंगदा लेबा कत्तुन सही अनि सुलबा इरांग हसिना मरम ओइरगा लेखिद्रबा सिंगी मफमदसु इकाई खुमन उटकन ngasi mifam asiga mari leinana laikai gi miamna kokomida saruk yagani khangal lakhibagi matung ina mi masing asi ka heni yamgani haibagi thajabale paumisinga unaba adu saruk yakiba kokomi gi ko convener su oiba aduga mifam asigi mobilization and the transport ki incharge thawpuriba YK Dhiren hai मियाम की मिफम असिदा सरुक याब लाकदोरिबा सिंगी संगफम अमदी खुमल लंपाक की मापन सुब IRB की मेन गेट दिंकू रोड लोमदगी ओइगनी लाकलिबा गारी सिंगी पार्किंग ना खुमल लंपाक मेन स्टेडियम की मनु अकोइबा मफम सिंग मरु ओइना कांगसंग साइकिल वेलोड्रोम मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की ऑफिस की अकोइबा मफम सिंगदा ओइगनी हाइरे कोकोमी की वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट RK थराकसना फोंदोखिबदा मियाम की मिफम असिगा मरी लेनना
ngasi numit asida makal amatagi harau kumai pangthok pigan ngasi gi oinadi hanadagi matam lepkhib oirabasu makal khudimaki harau kumai sing yaithok atop numisin da oine pangthok piyu ngasi section khudimak ta leiriba miyamna sinthal leptuna miyamgi oiba mifam asi yamna maru oiba mifam amani khanduna saruk yabiyu haibu wafamse phongdoki nakalla maromda manipur gi hausi oiba phibam asida government ama semnabagi matangda mang tharaga chenbadi yaudi adubu athubu matamda miyamgi oiba lenga ama laklagani haibagi thajaba lei haina assembly speaker thokchom saitabartana phongdokre General Balram Sogaijam Foundation Sinduna Pangthoki Thorum Amada Speaker Makata Hai Handak the BJP ki MLA Yauna Tongan political party ki MLA Kunmathoina India ki Prime Minister Narendra Modi Amasung Union Home Minister Amit Shah da Nongna Sarkar ama semnanaba Ayib Gerald Pishin ki ba aduga mari leinana Pawmission Hangki Buhang Amada Mahakna Wafam Masi Phongdok aduna Makata Hai MLA sing na miyam gi oiba lengak sembiru haiba Gerald Pishin ki haibu pawse sing di yarokhiba adu mahaksu thengnabadi leiki adubu Manipur Legislative Assembly Speaker am oina leibana maram oiriga government sembagi changchilliba thabak thorum asida mahak masadi yausinba leite adubu Manipur da president rule thamlakhiba asi tha ahum mapung phabu oibana president rule status review tobada Manipur da miyam gi oiba lengak soidana laklagani haibagi thajaba lei haibu wafamsu mahakna phongdoki Topa pawa muna lamdam sida sahi tarik kunta pothoki ba sahi chani phadingai matam asida lamdam asida ngasi amukmana kunta ibasi sahi kaya changki gadori banu haibasi tambangam daba phimad lei haina veteran politician o joina maki kawad leiba yumda pangthoki ba pawgi mifam amade phongdokre magna hai irang ngasina maram oiraga miyo kaya gi punchi khangu takta mangkre yum kaya tangoi on kiduna miyo kaya leifam leite miyang sufam nomfam khangdabadagi chaningai thakngai phawbu leirektaduna hingbagi mami samlakli tasengna hairabada India government wathok asi laksinduna warosin rabani haiduna popular government into raga assembly animated suspension thamduna president rule lengak central government na thawai panglakhiba tha ahum mapung phajilakadore adubu wathok asi warosin propadi ngasi phawbu ngamdri nakaladi gi markta lal kapagi thokdokti khar lepkhrabasu miyam de free movement yadri chairak asida state asida leiba political party sing amadi miyam gi markta gi president rule lengak ki mahutta miyam na khan ki ba mihchingna lengak po popular government thamna ba demand tawri loinana phambal lal da ngau ki ba lusingba sinduna anubolu singbuna lengak hanana ba hotna ki MLA sing maikai dagi April ki tang kunmapanda prime minister da MLA kunmathoini khuriyak piduna popular government sembada ayaba pibiyu haijaduna ayiba jel pikhiba aduda central government ki oiba maikai dagi tarai na popular government semnanaba thawang lorkani haibagi thajabadi leite state asida president rulenga thamanga natraga taruk thamlaba matungda popular government semnanaba khotna pu yabagi thajaba lei April ki tang kunmapanda prime minister amadi union home minister da popular government semnanaba Gerald Pishin khib aduda February ki tang traung de president rule thamlak padagi thokli irang asi ki chapchabu warosin propung ngamgani haibisin popular government semna ba ai bi Gerald Pishin khib aduda Manipur da president rule thamlak khibagi tekcha punamak majority oiba BJP ki MLA sing pugodabni hairakle haiba wafam phungtokli haibu wafam amadi Manipur ki miyam gi apamba di yimpham oiduna prime minister amadi union home minister na Atin ba matangi manung da popular government ama semna nabagi khongthang paket piyo popular government ama semla badi government aduna kathok pa amga loina na angam mathak to hotna duna Manipur da hausa gi nena taba phibam da prokna na bo hotna gi haibisin luching ma khan bagi matang da leiri badi hana gi chief minister nongthom biren gi mahutta BJP gi marak ta gi luching ba amabu chief minister ohen ba pamba amasung hana gi CM biren adumuk chief minister ohen ma pamba group ani gi MLA sing marakta pau phodok aduna center na BJP gi MLA sing marakta hapning malusing ba ama CM oin hablok da ayab piba haina punna phaminaraga yanabaga loinana nakalani gi MLA sing khriya khomna duna prime minister amasung union home minister da yauna
सेंटर की लुचिंग तक्सिन बनी हाइबग लोइनना पॉपुलर गवर्नमेंट लेरबदी इरांग असिसु लोइसिनब होटनगनी हाइरि इरांग असी हौरप मतमदा पॉपुलर गवर्नमेंट की एमएलए अमसुंग मिनिस्टर सिंह मरक्ता कोऑपरेशन पीबगी महूट लुचिंग सिननब फंबा लांदा करिगिदमक थवा यौसिनदुना कंबू कंबू सेमनदुना केम फाव तौनखिब अदुना करिगिनो हाइबु हंगसु लेतबदि नत्ते पॉपुलर गवर्नमेंट लाल लक्षण मंगमद्री हाइबगी मराल सिदुना पॉलिटिकल पार्टी चिंग यावना लमदम असिकी मियांग माइकैदगी लुचिंग सिनगदबनी प्रेसिडेंट रूल थंबना फरी हाइबगी खोलाउसिंदगी प्रेसिडेंट रूल लेंगाक थमलखिबन अदुबु एमएलए सिंग पॉपुलर गवर्नमेंट थंबीननब सेंट्रल गवर्नमेंट दा हाइजे नोंजबगी वफम अमुक लेरक्लिब असि प्रेसिडेंट रूल पामदब नत्रगा लेंगाक लोंगी चुकली पाइब पामदबगिरा नत्रगा वाथोकी वरोसिन प्रोप पामबदगिरा हाइब वहंग लेरक्लिब असिकी पाउखुम कनाना पीगदौरिबगी हाइबिसिन लुचिंग सिनगदबनी प्रेसिडेंट रूल थंब पामबसिंगी खोलाउदा प्रेसिडेंट रूल थमलखरब मतुंगदा प्रेसिडेंट रूल पामदे मियांग लेगाक थंबियु हाइब निंगाई तौलिब असिदा सेंट्रल गवर्नमेंट की लुचिंगबसिंगना तराई तराई पाउखुम पिरक्कनि हाइबदी थाजते The EPAC Group of News was set up on 7th of July 2017 as a news networking body. Now it completes 7 years in service. Under the aegis of EPAC Group of News, one news networking YouTube channel and Facebook page called EPAC TV News has been set up in the year 2021. It is providing news throughout the world day and night. Saidur Maibam is the managing director cum editor of the EPAC TV News. He is young and talented journalist of Manipur. Under his guidance, news updates are being disseminated all over the world. Both YouTube channel and Facebook page of the EPAC TV News becomes a successful news channel. It is due the full cooperation of the people. The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it, so that it can serve the people further. The EPAC TV News. Once again, thanks the supporters.